hetiang hian thu tarlan ani le bok mi pui van tlang him na ngai tu wangin ZRA EC10 CNA le athurwal puite an hla thlem Chian National Army le athurwal pui ral thuam keng pol som chuang zetin ZRA Eastern Command Camp Mount Carmel Camp mualum chu April ni somthum sang ni somni le pali zanlai atangin an beya nithum le zanthum anin ka hnuwa ZRA Eastern Command chuan mi pui himna der thong tariawa sia in an hla thlema mun danga ero in ka na aum zui thung ti in tarlan ania an soi chel dan chuan Mount Carmel Camp mualum la tur hian CNA le athurwal pui mi zaruk zet chu ral thuam fam kim nen an thok chuaka kil thuma tangin an karon ani ZRA Eastern Command point an kem hi hum tumin tran an lo kho vea nithum le zan thum anin ka hnuwa po CNA le athurwal pui te chuan ma an son theitak lo wangin John mangin bom an tong pong thak chiam maya hei hi pasal tha in do na hmuna chuak ve ni lo mi pui van tlangin an torpha theidon nia nga in ZRA Eastern Command chuan mi pa le mi pa ral do ngam le do ngam in ton le na hun thazok om tura nga in hla thlem zai an rel ta ni ZRA Eastern Command ho tu te chuan nun na hi alua mi pui torna thlenai chuan thok lak phothi afin thak zoka an ngai ni nan soya an nau te hian tlom ngai hle ma se voi ni lai hla thlem ria huai le huai in ton le na hun thazok lo thlir tura an ti chu an ti hnuwa thuoi takin tolki ri an rem tia an tol son ta ni nan soi CNA le ache koite angin mishing nun na hi hlut lo chu ni se hei ai hian an ni lampo an thitamin mi pui point an tu na saviau tura ZRA Eastern Command ho tu te chuan an ngai ti an soi CNA le ache koite hi athi po an tama ZRA Eastern Command lam chu mi pathum van duai anoma anjinga pakhat lian hau mung korbin chawin nun na achana panhi chuan hliam te hnaw an turani CNA le ache koi sipai te chu an huai tia soidu tan huai ati thianga a tia soidu tan po an a tia soiturnia an ngai thuan soi Manipur boi tirlama meitei raldo dan nen an tekina rui an nei nian siat thu te an soya nam sipai raldo dan turai ma in sarkar hausa mishing le sipai ren lo raldo dan turnia CNA le ache koite che dan chu an nga yani ZRA Eastern Command 10 an hla thlem hnuwa hian CNA le ache koite chu keijang tuichin le muizola te an luta mi pui an phen zui tlat bokani ZRA Eastern Command karon tu te zinga hian Kuki National Army Burma KNAB po antela hemi te hian telchan tur an nei lo hle ni in ZRA Eastern Command ho tu te chuan an soya heti taka zo na thlak minga ral thuam keng pol sang sang ten an karon chan bulbera chuan Manipur Kuki ham sipai pol tamjok function mumal hlomlo thuptuma theitop chuwa tangmek ITLF ho tu pagin hau kip thangzamuan tombing khamgui te le mangcha ten kumin January ni som panga a champaya PDF zo len le CDF hual ngoram te an mu tuma Manipur boina India lam ZRA manna anomlo engma antilo tia an ba hekra nia ngaina an nei ni nan soi ITLF in meite ral do laya ZRA an beitel kher hi a thla kan ti thu ZRA ho tu te chuan an soya an ma ni an va be po ni silova hetiang zonga ma an lavak thin hi zona thlak zong ngai tu chuan a hrisel lo hle nia an nga yani CNA le ache koite hian voi tam tak ZRA Eastern Command hi an kap to thina ma se an puangin Myanmar Army in rolna soitur ala lova nithum le zan thum anin ka ngat chung poin Myanmar Army chuan chanta nge antilo hei hian CNA le ache koite dot propaganda ati chiang le ani ZRA ho tu te chuan an ti ani CNA le ache koite le ZRA Eastern Command te hi an lo in be photo a chung te chu December ni som pasari sang ni som ni le pakhat khan ZRA Eastern Command ZNV te guasing khwa CNA le ache koite nan ka pa ma se CNA panni an thi pha lau March ni som ni le pathum sang ni som ni le panni CNA le CDF hual ngo ZRA Eastern Command 10 len tanga an lo kap ngota ma se CNA sipai salai tuan peng lianan athi pha lau January ni li sang ni som ni le pathum
lai tui le len tlang in kara ZRA Eastern Command te an vakap February nili sang ni som ni le pathum CNA le CDF hual ngau te le ZRA Eastern Command chu lai tui khobula anin kapa CNA le CDF hual ngau lam mi som panga an thi February ni som paria sang ni som ni le pathum Mount Carmel Camp mual luma John mangin bom an thak March ni som ni le pan ni sang ni som ni le pathum CNA le CDF hual ngau te ZRA Eastern Command te Mount Carmel Camp mual luma an vakapa CNA motor pakhat halani March ni som ni le pathum sang ni som ni pathum Mount Carmel Camp mual lum an vabeya tlangwal thong lan thang tarzan thi CNA motor po halani March ni som ni pakwale somthum sang ni som ni pathum Mount Carmel Camp mual lum an vabele tlangwal khai som lian vehel athile January ni som pakhat sang ni som ni pali ZRA Eastern Command le lai tui mi pui anin kom nu loka CNA le ache koiten ZRA Eastern Command holam an loka pa CNA lam panni thin panni dangin liaman tuarani April ni thum sang ni som ni pali CNA le an che koite all dar khaya lutin kumsom panga chin chunglam amheya pa in hola an ko khoma anin so sak khum paka hol chunga ZYA flag Zomi Youth Association chu la thlain an pot thlera hemi nuwa hian ZRA Eastern Command omna chawleng an pana ZRA Eastern Command te chanchin ria in an vapan ve boka chawleng daya in tongin an inkap ta ni CNA pakhatin hliamatura chu ZRA Eastern Command chuan boy somin anin kolzuya hetianga anom lai hian dar khai ZYA chuan CNA te hian mi pakhat an man ti soin CNA chuan ZRA Eastern Command in an hliam tuar kol nena in thleng an rot ti an bathlena chawleng khotlang hruai tu tele ZYA chuan book phila an vadani masia ron masatu CNA chuan amni man chu azai an rel mai lova an silai hlau te pek let an phut lea chumi nuwa phone mangin an bike ZRA Eastern Command man sak pek let an va phut le shamani CNA lam hi an thu an oitak dewa wangin ZRA Eastern Command chuan an ring zo tawak lova an mi man hi dama an ron chu adon chuan MZP hriat puya an silai te pek let an rem ti thu an soi nuwa CNA chu an re ta dayani April ni thum sang ni som ni le pali in kana hian CNA parukan thia bike panga ti chiat sakan ni April ni som thum atanga May ni thum sang ni som ni pali Mount Carmel Camp in kana ZRA Eastern Command in an hla thlem na khani May ni ruk sang ni som ni pali ZRA Eastern Command le CNA le ache koite chu lai lo khuwa anin kap lea CNA drone ka thla kani tin sang ni som ni le pakhata tangin lai tui len tlanga kem siamin an kem bulvela boman kam na sa an lal shot ator lomba ka lai tui kwale zomi engimo za chu an bom kam pal puak thi le hliam an lowom towa sial le bong tam tak an chan pha towa bom pal puaka thi sial ruang hlom tangyal po an phal to lowani me niria sang ni som ni le pani khan thinglei khobula an pal pu bom pakhat chu sialin apal puak hlawa thinglei khuwa hual ngote chuan roi thena nan mang hengba ka hian zomi te hian CNA kut an lo tuar fo towa sang ni som ni le pakhat atanga an torna then khat chu December ni khat sang ni som ni le pakhat zomi shwai tu Moses Kim Tuang chu CNA le CJDC member pani ten an thata athi nuwa po ataksa an ngai sajui na sa le December ni som paruk sang ni som ni pakhat CNA le CDF hual ngote new high muala an luta EBC pastor khup khan lang an man me ni sang ni som ni le pani zel than lianan sum khan lian te chuan CNA bom kam an palpuaka zel than lian chu mun le muna thia sum khan lian chu sum noi fe sengin India in Colonia adam na in khwa amutolova kut ke kimlo piang sualin om zuani athil ton te zian le khabu katwa siatna sungpan kate chi panna te a asiam nge February ni som ni le panga sang ni som ni le pathum tlangwal thanga lal chuan an bom kama palpuaka manzuin champhai damdo ina anda achung ten anen kol sen so an rul nuwa an chuale chawani April ni som pakwa sang ni som ni pathum
langjak sut rikhodar CNA bom kampal pu awanga aliam tur lovin athiani mai ni som pani sang ni som ni le pathum CNF a member 10 lian jathon le chin hau vungte falam le hakha inkara anthat CNA le ache koite hian document lem mangte in Chetare Eastern Command hi SAC ne na tangduna anpu na sa ma se thilom dan han chui chian chuan oyom vak lawani heti zat anin be to na Chetare Eastern Command chu an operational area pona an la chelova CNA le ache koite hian buaina an ve be ma sa zar zar jok ti chiang le ani hetiang mi te hian democracy an du tak tak ti po arinom lo hle CNA le che koite hi democracy du tu nia anin soilain zomi lamin democracy chuala Myanmar sipai te kap tura December ni som pasari sang ni som ni le pakata Guasingkwa zomi national volunteer chu an function tak takang ti hlawin an ti buai renga tun thlengin an function hlei thei talo renga ni an duangin Chetare Eastern Command hian Myanmar sipai hi lo ka ve se chuan kol sipai ten dim doina tel lovin an beyanga ale lama tangin mirin tlak lo CNA le athurwal puiten fin khrek chuain an lo be veanga Chetare Eastern Command tan chuan om ngai na om lowang chu mai ni lovin mitam takin kol sipai kutuarin in le lo an chananga an tak sahim na zonga mun himan pananga yanga maniram an tlan chiat sananga har san le re theina na men lo an tor phadon boka mi puite ta na ding chuan heng hi ngai tu athlena film khur taka che ta chulani hei hi CNA operation area a kan hu mek chuani ma se democracy hi an hai phalem lo hemi hun chung hian an nam chuan atwar ve viawanga CNA ho tu te chu an hau satul tulang zona thak te ta na dam na tur om chun chu democracy movement thlob le thlob lo emo dota in pu kwal lo lam ni lovin mani operational area theu in za saka nam tinin mani ta na thaber nian hriat ang thewa be hiani kol ho democracy nei nana lo phur hloi po ani lo ti in social media then kata mu tur om bokani barmarama zomi movement le tunlai boruak diktak puan chuana abul thum kumpinu sarkar ti cholo chuan ano be ngai lo zo tha zomi ten British colonial expedition anranom tir phata tangin ke mani roin rel na le kanzalen na hum him tumin ma kan ngala chuti lai chuan zomi political identity pakhat a ding ho thei kan nilova nima sila kanom na hun thewa British dona kan lo nei ngal bekani British hobin minom nuwa kol ho min ko na chin ti in min chin chiang hala chum hingei chu kan ni nai moti in kumsang khazakwa somthum le pathum hian Chin National Union mingin puthan petmang kai suaina in ke mani roin rel na tur deal na British nei tu ten hena kan pe ani British India le British Burma in Zealand na an modon ti thu alom ta ka chuan February ni som pani sang khazakwa somli le pasari khan panglong agreement in rem na ming zia anita a chuta chuan Chin Hills chu Burma kuta om photanga ma se India le Burma in independent an muatang akum som nuwa an chua san theyang ti atelani he kanham thana tur mang thelo turin kumsang khazakwa somruk le panhia Burma military rule aronom tani kumsang khazakwa somruk chuatang khan putun khopum baite kai suai Chin Liberation Army le pulal denga kai suai MNF te hi chagle thlanga anron piang ta kumsang khazakwa somsari chawa Zomi National Congress malak na in Zomi National Movement hi aron bung chhota ma huntin renga Zomi kan ni na choilen na hi alian talheya har tharna athleng ani taber mai kumsang khazakwa somre le pariat chobora zo thaten pro democracy movement hi kan thlopa chu movement thazar noya barmaram chunga Zitensi party allowing chuak tani kumsang khazakwa somkole pathuma India a Zomi 10 reunification movement anron din ta chu movement a chuan chagle thanga Zomi 10 nei tu chan changin sa le ral anuam le harsa po kan thakho tani Zetare hian Zomi national policy le program ngel nge tak duang chuakin chu policy a chuan barmarama fullest democracy theina tura malak ti po tenani chutiang ania wangin Burma pro democracy theina tura movement sang enga po
zetaro hi aterin a thlop tlat rengani kumsang ni som pathuma malak na achak jok theina turle barmarama zetaro policy le movement kal chak jok theina turin zetare zomi revolutionary army eastern command din anita boka mi puinen thokhowa zomi movement in a policy chak joka kalpui theina tur a atulang a mala tura thuthung nei a thei chin china non violence kalpui turan ni thudik puan chuana zofa te hian midang min ko na ming chin khu ki lu sei ti le ke mani ni na mi zo mi kan neya ke mani ni na choi san du le tum tlat nam kan ni zofa te hi mani nam hum hima choi san tum tlat te kan niya kan pi le pu atanga tu ma thunwaya ngai lo zalen kan niya chumia wang chuan pro democracy tran tu kan ni renga jetare po hi adin na bul thul le ain khana chu dikna le zalen na ania wangin chumi tur chuan zofa mi puite le zoram in si khom na hi kan thu pui le tum bul pui berani Burma military coup sang ni som ni le pakhat Myanmar election result a Myanmar army in abe sei aphak lo wangin February sang ni som ni le pakhata military coup an nei ta chu military coup du lo wangin mi puin no na hun sanga om ta atira chuan peaceful protest ni ma se anu re lo te a military nen in nor buain a movement a changta ni chutia tharum manga in do na alo ni vele NLD le CNA te chuan Myanmar army dole turin zetare chu min somin min ngen ngala he som na le ngen na hi zetare chuan ngun tak le uluk takin azir tanghala Myanmar ram pum hi uluk taka sta di nein khowe ram sang te thu soile kol ho chi ja thlengin azir chiang ngala ni hein be na hian kol hoin eng thiangin nge tanan lak tharuma in do na hian eng chen nge adayang mi puite hian he tiang in do na eng chen nge an nor thiang ethnic arm organization tam tak ten eng tin nge tan an lak democracy ramabi kin India la USA te hian eng ngai dan nge an nei he movement a hian event hi ain rol thiang em zetare hian achak da thari zong nen do le ta se eng chen nge kan tran thiang ti zo na te hi ngun taka zirchian ani nuwa NLD le CNA te min ngen na hi kan hnol ta ni zetare in study ani atanga mudan Myanmar military coup lom chan hi Myanmar Army Union Election Commission le NLD te in hu thiam lo na wang ani ber he movement a hian khowela democracy ram sang India UK USA UNO thleng hian direct in anin rol lo CDM le military army te direct ka in do na aloni ta ka khan Myanmar phaizola kol mi pui tam zo khian ngoi tlata tlang mi te chau malak na aloni ta ni NLD po hian tlang mi te malak na hi hlo thin tak an du lo NLD party hian kumsang ni som ni election ma hian tlang mi te ethic party kan ma mo lo ti in mi pui sia ta an tlang au pui dai to ni chu chang ni lovin tlang mi ten panglong agreement tran chanin fullest federal democracy norma sila NLD party hian federal system chungchang engma an soi chuak du lova NLD party ril chungril le du dan chu heta alang chiang te me mani NLD MP te zinga NUG government du lo a thlop lo tam takanom military army hian tuna movement sang tuk dai na turin divide and rule policy an manga chu aron lang chuak zela zomi zo na thak zinga popol sang kan tam te me mani kum tam tak military army nen lawin do to Karen Kachin wa Arakan te po hian an mani area chau an buai puya hun dang an ngai tu lo bok tlang mi slai keng dang te ne na khai khin chuan zetare hi piang limang kan nia mobilization awareness groundwork buai pui me kan nia military army nen tharuma in nor rala chuan kan tan thil na mai ani lovang chung mai chu ni lovin zetare hi zo reunification policy ne ya campaign kan nia democracy movement buai puya policy ti bala thei kan ni lo zetare chuan Myanmar democracy tun din lo ni ta se zona thak ti hambak hi ang tin nge ni se lang federal democracy lo om ta se zona thak te hi ang dim hangi anom ta kang ti hi angai toina buai pui zo kani
chu tiang chu ni ma se jatare chuan Myanmar a civil disobedience movement malak na di chaka thlop turin choble chilin zomi national volunteer adin ngala chung volunteer te kai soi tu tur te chu basic training pe in mi zanga chuang hian training an zo to ani ZNV hian zomi area zonga CDM thlopin nan thoka Myanmar a democracy tundin ani malo chu ke an pen don ani ZNV mai ba ka politics lamboi pui turbik zomi political coordination committee hi Myanmar April ni som ni pakhat sang ni som ni le pakhata din ania anni hian ramle nam khovel politics samo phurna in ZRA le ZNV tha ti chak turin tha le zung sum le painen an nung an dol tlatani Myanmar zo na thlak tem halam hun tur thlirin consultation seminar workshop discussion online meeting sang buat sai an nei nuwa zoram charter siam chuakin mi puitin hena tlang zarin an puang chuak to ani thudik puan chuana ZRA hian Myanmar a pro democracy movement hi kut kuang kwa in kan thlir mai lova pro democracy movement le military army in do na hi ngun taka thira kan study na a kan hu dan ang zelin ke kan pen zo kani ZRA hian zo reunification policy akal puya ZNV hian CDM thlopin Myanmar rama democracy adin le thena turin tran ala ani chuan ZPCC hian Myanmar a zo na thak zo mi te malak na sang te thopuin akhai khom thin ani ZPCC ZRA ZNV te hian lungthu pathumang hian kepen ma se anmo phurna le priority ainang vek lawani CDM chuan lama CNA CNF 10 ZRA an pu chiat na te NLD le CNA MP 10 military army do tura min ngen na kan pom tak lo atang hian mel ma ena minenin ralpui phiarin min phiarta dot phua chom ne ti hing chiat tumin min be ngala mi pui van tlang engma se phavelo te chunga nun rong nun chiat ba ka social media sang manga ti hing chiat tumin na satakin min beya abik takin Mizoram ral tlang MP som pangarwal te hian Mizomi pui tele Mizoram state sarkar ne na achathiang berin min hek thinani anni ho hian Mizoram mi pui le sarkar mai ni lo India sarkar lai pui thlangin min hek thinani NLD atanga thlantlin MP tele CNA CNF te chuan chin state a chin lo ming dang silai keng pol dang CNA CNF lo om turani lo CNA CNF bak CDM thlop tu le thopui anom lo ZRA te hi India mi le sa vek an nia anni hi suspension of operation in remna ming zia han to ania Myanmar democracy om le theina tur hi an ngai tu phalova an ngai poimo phalo reng te an ti ani hetiang taka thule tharum hial manga min be na chang chan ni bera lang ta chu Mizoram sarkar le mi pui laka men hu phorwang le tlak tlum an du wang chin state a CNA lo silai keng pol dang tu ma om lo se zomi zinga hetianga chhor thei ZRA tlatlum tok lawa in sia mitlem te an lom thin boka hetiang thil hi ZRA chuan kumsang khajakwa somkole pasari chawa Manipura unaw kuki in ti tenen an lo ton to nuani awangin mak kan ti vak lo thu bua cho propaganda thedar songa chanlak malak ai hian thu dikle tak din puitla thiat lowin ading changjok nge yang CNA changni lo zomi chunga ngei po midep de sanghar palai an soyang deuh hi an lo tam ta hleya Myanmar military coup om tirphata tangin ZRA chu tharum manga military army do tura nor na hi atam hleya Masia tirlama kan soi tuang khan ZRA chuan ngai tuna thui tangnen ke ape na uluk taka astadi chung zelin ke ape na afim khur hleani a policy reunification hi thil dang zong ain apoi mo so kani ti sa thiam du lo ram sanga zomi pol then khate chuan Myanmar boina tran funga mangin suman khona chung ho mi man then khate hian CNA thazar noya military army do intibok ma se zomi do tura CNA ui pakhoi ngam an ni tazok mani hi ramsang sanga funding siam tu an tran ang zelin pol sang alo piang chuak zela tuna chuan pol sang ming thar alo tom tam ta em mani hi PDF zolen CDM sin CDF thantlang CDF matupi
CDF zo phei CDF akha PDF hual ngoram atam mai an ni ho hian foreign funding an hu zel theina activities lem tal an nei zel atula wangin zomi te chunga an chuan ta ni CNA hian Chin Hills pumpuya an mani chau lal le thu nei tu an nia an ni chau lo chuan Chin Hills sa tu man politics an soin an boi pui tu an ni lo an ti ani ma se no dan Chin state a zitare zomi te ayo zomi reunification policy nge taka buan tu le kal pui tu anom tlatani hei hi chimia nuai bo tumin mala thin ma se CNA hi lo chamin atur tuwa an tranjok fo thina wangin ZRO chu India sarkar an hek cham chia Myanmar zitare chu meite hel UGS sang tene an tangtlanga Myanmar army jan pui tu an ni ti in Myanmar Chin state atanga chu atumin ma an larenga ma se an lo cham zel ri ani hi ando thu pwa chom manga Mizoram sarkar le CSO telaka an thu thlen zong hi ring ve kherlo ma se Mizoram sarkar le CSO chuan Myanmar Mizonization chakna tura arem chang an tia wanga lo lom der tuing mo sa chu anomani chutiang neu kara setare chuan reunification policy kalpuin Myanmar sipai sarkar le democracy movement in kara phim khur takin campaign zel zo kani zetare te hi ram le namtana nuna thapa in pe an nia chutianga an malak na le campaign na chu CNA hian hupurin an thik tata an ning chen na turan zongin an dap chara military army nen a thokho le in zom na nei te hian soifo chin ma se adik na le fin viana entir tur le soi tur pakhat ma an nei lowani kamsia thewangin Myanmar a ethnic arm organization te hi nationwide ceasefire agreement a tel pol le tel lo pol anoma kumsang ni som ni le pathum Myanmar Union Day February ni som pahnia NCA sign le la sign lo tem meeting na CNA hian telani CNA le silai king pol siam chop PDF pol sang te hian zetare an huata an ngai theilo wang hian NCA alu turang le Myanmar sipai sarkar nen in biak na neya thokho ang te hian thu an border chiam boka ma se chiang ta chu dal khai kho a Myanmar sipai kem le CNA kem in nai taka om te hi voi khat te ma anin kap lawani chuti chuan atua te hinge ke lup phum rusok chu social media a hoi taka thu chua thin te le soi thin te hian ground realities an mu phalawani CDM chanchana amanga CJDC min do na hi thudik an la shel lo wang mai ani ti kan ria na taka do let kan tum san lo kan thi sen zom pui kan unau te an ni ti kan hai lowa mel ma enin kanen lo ma se military army te ai ma a rong le zang ana tel hak lova kan mi te le kan ran bul te chunga kut min thla ka an kut kan tor na hi kan thei ngil thei ngai don lo kut min thla ka min do ma sa ani phot chuan kut kuang kwa chungin kan lo thlir mai hau lowang zatare din chu ana lung phum dikna zalen na le hne na ania wangin ram le nam na tho na do le phwa chom mangin ke kan pen lova kan pen ngai bok lowang chu ania wangin zo tha zo mi hun sang tlang om te hian thudik zok ria din pui tla turin kanin nge na chumi tur chuan pathian in zo mi zo fa te hriat thiam na le shil fia theina puitling min pe sila ama mingro puina turin zo fa le zoram hi min choi sang mol ro se ti in Major Edi Jadare Eastern Command chuan aming azia kani